Kisah an menai deng tong khada ra deng tong ha kisah chala boy no something boyfriend husband होगा ये Gahana halam song no tini chini Awai show ni ketal episode chin logi tongo tini belekhe no boom ganang belekhe no popular belekhe no naithok bo hangkai bo she needs no introduction basically hangkai norok sainoma no thumbnail nugui no je tini sau phainai bo hangkai chini bukhuk Lipika welcome to this show thank you so much hangkai nang tini o chini show phaimani nang bahai feel khaika pula na hambai no na no invite khem bagai ang to most and first interview do ang wachipan yes ang ria actually nga jefuru nang sa hokang manasi khemalia ang ga yan tong thong ta excited thong sa great hinkai tawni life bahai choli to ani life to kisa flow on chol to ka ham no chol to nga kha kha bas ka ham chol na hini bati flow abo flow means flow aisa wala flow up and down jo tong hai ja do hangkai tanin achai songde khorok busuk achai ya tung ta ang okra an sai pusu tong an manai chala elder yes okay hangkai nini education ni journey ro kisa share khai sanai education journey means am bora pori kha ta mo am tero khai ta an school hingkai to am schooling je khai mo ka hindi school aman pore ang polytechnic ko thang kai diploma khai kya apan porang dehradun thang 2017 okay or 4 year ang porikha so bo college dehradun no and dun PG arang BSc khai yeah dun college is very popular for this courses kai nang boy ni simi or acting haporo hapka acting ni happer oh my god tongri 2016 no and yeah 2016 or 17 great kai nang mutro tong ani first project ba music video bomoro and first muri not muri actually Alexander prakasa khamena mo cover si do acha cover bol do na jara sam oh acha bol acha buji ke bol think to ang abo apo nukha I guess nukha kai like nang ni pora ro kole mane kono kebeng mung ro ta faika kebeng mung to phaya mane ati sort of mane nini music video khai pro ko nini studies ba ani study jaga gan man jo tum jan jaga mane maintain khai ma to na balance ta obviously artist rock maintain man khai kai nini mom dad no ne bong ni reaction buti haing ka je frun o half or half ka actually man ang sakson balance kapal ka ham hinwan so go man ani ma sang ko na kebeng ya no always support khayang hor ko thugo sago your program something to dance khayagi very supportive yes they are very supportive and should don't man late khero go sago bo man no problem one kun khaja saya parents ro khai no na ekta hen man kholo go no da no problem kre no issue belen ka ham ko parents ro ka thai no na support khai ka ba ke lai nai ba kai society ni hoitele mane kun kebe mu ro da phai ka nang ati ro ko mane ati hai haporo tong mani ro yes obviously more phanya na neighbors baksa neighbors ang date ro go sei ka hanga judge khayo actress ni bising bang khol sa buring thanga hanga obviously judge khai jang bui ro no hanga bui bele no ro wan su hanga judge khayo kisa an munai dang tong kha da ra dang tong ha kisa chala boy no something boyfriend husband hoga ye to pakka inge man bui rok na ke judge khai jago hanga actress bong thang ekdom man bela judge khai jago mungsa ekdom chikon manui let ke sakoy mat madres kan mota mo hai mane every time te acting haporo tong ta mane no character dhila hoga pakka man je khane rok to mane belai se kapal ka ni wan sagon chini agi je khai puro khai to mane se judge khai jago mo album khane sible hai sible ko ang kaisa mutu tong wang afrang actually 2017 dok na fruta ang just tuition thang tong mane an khros dol tong ang mung salia bo ta ka kok salia ang ka bo sawata album khanya ro ma khang phale si sabule something afro asa akok de ana hit khai kya mane tak bo mu ju tong khang wan sun nai se bu hit khai kya na mo amam betla mi te betla root mane ne artist ma ati hai ma khang phale yeah yes choice of words yes okay nang
oh acting ro khanya ni je mane aging chere phun simida ni bkhaw tong mani je ang acting ro khanya ni am to acting ang sai simale acting ba ke hap thang kang ang actually ang dance ge belekan ham jok chere furin simino gan khana me gan khana kang yak hai hai ke lori sile ani mane phai pa yo tha even ani ma ang chere furin mo sa mane gan di ka kan muthatir bela ma sang mar nang jol lai tiro ke ani ma bo ana gi loro sa tor ka ke bono mo sa na ni tv ro na ni hai mane agi sim sa man jok ta je ani at ba jonole ang mane acting haprom ro hon nai abi hai ta ba ke ang acting ba ke hap kang bisi ya mana bo un tam nai bai chang tang thaga na butik thang ati hai ta thanga mo thanga tang ke ni je first project eba ni first music video ni propose no na sabori kha first ani je music am hong kang khas khali ado am hong kang sam khatang su kha han kaisa gan tong khatang su nang kisa line da oh my god kai sik ta bu singer phan ta kai sik line singer se an kisa khorang ham ya do hen ba ki lang ko oh mom that's so sorry it's okay chinwa kunuya chinwa song to one oh mom that's ma khatang su kha no ya with something amo acha amang khai liya ngam pore ke muri am hong kang mana se khemeli asa gan khang tok sa khang i gan khana gan i pa ke mo ka muri ni kisa duita siklai oh no please kai ne awas ru sabri ka mo duita siklai among manglak ang mo rasa ko magan insult tang sina yamo ko kare hai ta aja ngani ko ble ka shap ana project ni part ble please amangla do ko kare inkai tabuk nung asuk sini jak tong mani tripura hastewa nung bahai hai feel sini jak tong man to sometimes mane nam chanai kong ma kong na phai do ro ka ham ba tong go hami ba tong bad side thang ga pula bad side sa sina bad side thang ga nang public kunu ni jini chate khemia yes ani ki mane ka artist ni like public ni thong bet la kunu phana khemia manan kisa mana public figure means no tam chanai bunyo na khoroksa saja goi banayo saja ebu mayo hongke mana kisa baksa hangka ba roi go surungo hongke kisa sun sakson maintain khema tuli hongke saja mana good side hingke ai ka monan sun kaisa good influencer ring mano obviously amon kai nini otipra hasteni favorite music director kisabo favorite music director obviously by Sharmili okay bella na ka ham direct kayo by Sharmili ni onek no nai and by Parmita by Parmita boro talented by Sharmili by Parmita tam multi talented man tam ma tong bo direction singing acting everything okay tang ni je chin on ni je music director ro mane boro by je shoot khayo okay nang shoot khai pro go kono cabin rok da phai ba putei tam rok shoot khai pro to ke mane in terms of like cabin mong like baksa kari di ba no me ka hamge behave khaya ba like sort of mane pura amenities provide khaya shoot rogo amti hai set ke ang ti hai ke bung mai ko je ma le ban jotan kha ka ham bor ka aw ngai nang bo actor no mane like botai bo kusu kana i rokhini wansuk nang chinti prani first thing to Eddie obviously okay aditya cam Dravid oh acha Dravid ha yeah belakan talented bo okay anymore you want to add to ang bung pok tang do ati foro ka bung pok so am sung do ko kare kai teng salama asik je hit mani kai aboni shooting ro ni cha stories ro ke share khai kan kai stories teng salama foro pula journey sin chasina am hong ka November 2020 maybe 28 than tongman da na do ang abse saimia 28 than hendo 28 ni barata ni ekta sem ekta barata ba ekta sem nang packing da khai kan nang hin group sao do seriously ang ting thak packing bur thane bai tom packing ang saimia thane ne man actually tam khabor an se thoki ka do man just prank actually sajak to an khorsa manai bokisam kisa prank rokhai kisa thungu bang ke tam ma chu prank khai ka yes ngi bosawa ta acha ko gari simalia ga jing thang malia sung khana thang la sung next day was thang snai ngo chang chill pil ta jota na ke abase
28 थांसनाय I'm just shocked and thang oh my god au na kaisa wai sadong hin ka he tong ta lama am ti silama pora lama hamya pora kap kap tolo soi ke ang bahai ke ang thik ka tini hin tong mani ang su okay chung nung ma no je nang ta bu vlog ro bu khai ni YouTube okay ningje wa journey nang start khai mani YouTube ni journey ni personal nang vlog kai mani je ka abu ki nang mane ke ba inspiring ta khulok na nang ma chu ka nei me kholi leti wo ki channel apna khud ka ang ammo kholong na hin mang actually friends rom to acha mana blog khai di nang ara dehara tong dung tang khai na kwang phunung ma no mana report ka ham jaga nang phunung ma no explore khai jaga phunung di ikang just I khai ne khana khai ne tini khai ne himang asu jaro sa bega so ang finally je pura ang mono soi kha ani je abir song me project ke mani video khai to super trending seriously hinge tamang kha apro abir anje manai bo ana force khayo ta bai nang mas ma khai ne borong na ana jabardast borong na video khai upload kheri ultimately ho hi gaya finally aita aw ka ham ko ni chungni vlog ro mai bele na ka ham content nang ru bo te kha khayo jam ro glu pro te ham jang nai te bo nai bai nai hai hi nei kai ni tabuk te kun upcoming project ro to upcoming project I tong khanya to share to khai mane entirely pura ya just kisi sa glimpse ro okay tai koyekdin kanya teasers angana actually am shoot completing ya ko acha ge tai kaisa next patong mo to chingya ko je continue hin banang je recent lang je project kemen mon continue tong do angka chung apa chung ngin manai phainai angko salo angkai nang tabuk ni sai mane atei cherai buri cherai rok no o haforo hamna rok ni bagai ning kunu like mane atei tips rok ba do's and don'ts kuno sana musungman rok kisa sakai bele sanai je puro ti hai kamang industry one enter man phainai afrong ge nang om kaise kri da gandhi ji bora mat sono bora mat bolo bora mat dek ting ma thanai nang mane je negativity ko nang tas na nang ke ta khai kun din ta ga bui kham hamya sanai nang so am no kisan khel mane kisa tongma mo kisa ka ham gai tongri ta henge bui bele judge khayo chini je industry je boro rong nang ki bui bele ya klai man jago do man hamya nan sau hongkam na kisa ka ham gai tongna education jaga tondi henge amon jaga tondi balance ke ma to na mane artist sing ga ban abo no balance ma khana abo no balance ma khana kok de balance am kok no kai chin je phainai salo mane chere rok boni kok no khana wei borok ma bon halai thong hengkai chini first time orang pai leka chung tau thane chin next segment to no soyo nai tongdi hengkai haina hala masong nong no chini next segment to amo hengkai rapid fire round haipono chung rapid fire round thana sakang chung kaisa tang chhusil khaina le nai chini tini guest by hengkai tini ni chini tang twister challenge ni or sentence hengkai ang sakhana ro no aste kai rayo ya kharai walai Rayo Yakrai Walai oh my god Rayo Rayo Yakrai Walai okay great bota bu ekdom pura yes clean na taware oh my god Rayo Yakrai Walai seriously me japan mangal laga all set wait okay pause no tabu Rayo Yakrai Walai Rayo ye tam what Rayo phungde iko Rayo Yakrai Walai meaning tam Rayo मेरे को नहीं पता meaning जो भी है उसका Rayo Yakrai Walai oh my god तोमरे 1 minute all set breathe in breathe out करेंगे इसका oh sorry कोई नहीं चलता है all set done हो गया 1 2 and 3 Rayo Yakrai Walai Rayo Yakrai Walai fast Rayo like I'm too bad oh my god I'm the ekdom ham yang zero kore abo aban bagen abo na hinja uta tang tu challenge chin haje pan maya one so same here dong gai chung tabuk chini segment chung hab le rapid fire round do okay all set
Have you ever written a song for someone? No. Love marriage or arranged marriage? Number prefer है. Love. Love. ठीक है. Love. Guys, आप सुन लो. Love. Love. Life nin bagita mo. Life ani bagay tama. Life ani bagay circus. Circus. Yes. Can you explain? Zoton tongoro. I mean, jotna mix and up circus na bahay ups and down, jotna enjoyment, dukuma mo tong, yang jump mo tong, down play mo tong so umtinyo circus. Neng boma hai ko like bodi hai borok ni tomung rock bisa saja kan nang sakna. Ba bodi hai type double face. Double face. Yak nam kang bai tak tong phan ko lom bis Lipika. Tamo. Amtiro. Back bitching and all that stuff. Kep khai kya? Ati hai back bitching. Joton live untung mo ni live mo tong na. No go tam ni no ring. An no go hongke an ma song hongke an matu hino an menai hatu hino mo ke. Actually cerai puro matu hina ring yang ka matu ni hatu mi jaga. Hatu. Yes. Great. Hatu. Okay, hatu. Ni favorite dress tamo. Ani favorite dress hongke Italy. Anything. Riganai. Riganai love. Mana cinti perasa biro, rigna me berekan musangku gomboro, mana te abon ya golo rigna kangkai, mana rigna caman rigna kangkai, tep se musangu, hai adu ba. Aman bagai rigna. Ni favorite food tamo. An favorite, oh my god, momo. Hingga dah, tahu pet kali momo ni bagai hingga. Yes. Eso jata na. Mana bagai. Oh, kau tikir aja, terus kamu gur khabar sih lagi momo hai man kanya, hai kis mana. Ni favorite place. An favorite place. For vacation, am tur For vacation. Abroad, na India wo. Northeast Ceylon. Northeast no. Okay, great. Nini inspiration ke boto to? An inspiration. An ma, an baba. Great. Mom, dad, or not They are very hardworking. So as you. Oh my god. Nini favorite Bollywood actor, the actress sabo. An favorite Bollywood actor. Kawang mas Nawazuddin Siddiqui. Pankaj, Rajkumar Rao, okay, kabang matong. But Salman Khan is love. Salman Khan not been acting, but I don't know why, but ang bon sado ko. His all-time fab of ours too. Actress nke Deepika, Divya Bharti, something, and Rekha. Great. Okay. No tam bishi happy khai. Tam bishi food. Food. Okay, mana ni meaning khati hai ta, mana no food ke phone ke non kinu khai tang thang mon ta food bai. Cha bai momo. Kon nang ya. Ta phai de ka I phai jang. Ni mai cha nai ka ta. No tam bishi sad khai. Tam bishi sad khai. Jeffro boy betray khai. Betray khai ka bishi. Dil mein. Yes. Khanjang ka heartbreak hai. Okay, nang taw happy da ni no life bai. Present life. Yes. Thumbs up to this life. Nung like nini Instagram handle logo, ba nini Facebook handle logo, nung kuno dino inspiration quotes ro share ta khai. I don't think so khai. Ba inspirational videos. No. Khai ako. जरूरत नहीं पड़ता भाई मैं खुद ही काफी हूँ. Yes, ang sak से शुरू तो बुइन तम inspiration जना. अच्छा क्या है बड़ा लोग happy तो ना क्या है तामंग खाई था Borok happy tong na hangke ta. Just need opinion ta. An opinion hangke happy tong di negativity na bhar mein jao hen kitare di positivity wo tong di happiness share khai di kaham ke tong di tangai buhur all life jikon ti ase. Khna to tong ker kal huna ho sab si hai de bana. So happy tong di be happy manashli mung tang di kaham ke tong di nang bang tang nashle nei ba. Abon ta ang non kun hame. Positiveness mane tong di hanya kaham to nei. Khao pio esh karo mamak ta. Yeah bro, I feel you. Yes. Have you ever slept? Yes. Kisko? Yes. Can you name? Okay. Am tu ya hanya random baru hanya mana fun rogo hanya di kata. Amo to चलता ही है. चेरे तो ना जोलवे नहीं क्या ना थापड़ा देरी का वैसा ना. देखा सालिया. तो ठीक है से. अपन चेराई seriously चेराई तम सिना निबा निबिस. Childhood days. Yes, childhood. Nung light thang sang zora rogo. Kun mister rog khai mani rog to tong.
Lai thang jak jora rok mistake khai. Actually ang borok belai kheno ang attachment ng pa itu. Acha doti attaching thang ka. Doti attaching pa yang judge khaya nang ang bai kok ka hang bai saka attaching pa amanan mane cha amanan chin khanya mo ta go hanya. Engka ba chaya tangin tang man chuka. Cha tang hin wan so ka sometimes sak ne tam thanai tam khim nang describe phai chenang themeng tong do. Ko kri man je fil khema bun sa. Tam kha mane je from bus kang ni borok tam singa musia ang mane datin attach ang pa jatin close ang pa ama chaya. जों माने बर'ना जे खोलाखन माने आं जतना पीछे बना ले आगे बना ले आं जतन साइड आं फ्लो माने ओपन बुक यस ओपन बुक आं अमन चाहे जतन साने ओपन बुक मा चाहे समटाइम्स बुई नि ओपन बुक नं खन नि जे वीकनेस ना बु यूज खायो सो यू मीन माने बर कि जे रिजर्व उन नो यस हंगे बाक्सा तो आम साल सा ये बात नहीं करती इसमें बहुत एटीट्यूड है तो आं मै बिसि बयान नु खागन मो एटीट्यूड गनां बर एक्चुअली आं एटीट्यूड या बट आं एटीट्यूड गनां या एटीट्यूड गनां या दल रक हलु कु नाइ थने रक ओंके नोंसे म्यूजिक भिडियो रक खायो ओंके आ जागा रग नि बखनाय रक बाक्सा एकदम बारा मा खाइनाय हिनि साकांगे न खाइनाय दा एकदम बारा माने पुरो बॉयकट आं एक्चुअली आनी को मा खाके मा राखा ओमा अबे दा सुबजित यस बॉयकट नॉट बॉयकट किसा I'm so तो उतना तो सही है like सलारों ने पूरा yang ते इधर से सपाट ओमा मंगला ओमा नंगा ओमा sorry मंगला ओमा hair is precious right yes actually hair falls in it kok kere amba by time hair fall rock because asuk abo joton hair fall long jago most stupid mistake you have ever done ma wan sung nes ka kabang ma ang tak amti furo ka podo kok kere ching non time ni ki jute or thik ching lini nu thane ta ro khai stupid mistake mu jo mang ta pong ma thong actually I'm a public person actually Jeffro something come on ada bok thangkang kok kere dong ke ta ju no jodi god no saka je nang tinta wish than ni bono nang tam sanai tinta wish je jin je ha saka ni boro je negativity to mon to no kamai thang bai tun ke je kuri borong ma seng to mon to ma sa ba chu kaham kan tong bai tun ke an ma baba sono kaham kan tong yes nang ta ma chuk chini kok borong industry tabu grow da khai tong agi ni sai yes agi sai grow khai tong but amang saman da sali amo controversy thanai well belai kheno ekdom darkest secret yes amang salim off camera non sai kana risna go kode ching khala na off camera no samana mo sung khai no dm khai dibo no yes nini biggest fear tamo ani biggest oh my god snake ang sibuk asake kiriwo Cibuk tamo kiru Cibuk ang asik pan kiru cibuk iri wa print khaja pan snaching ma yang thikhanai yes asik cibuni phobia to ta yes onek phobia to tam sa sanai mu cibuk no khanyang tak pan cimu man phayo kirping dang jang na tam mane kiri ang mo kuno mane ang mo chana describe khemen cibuk means something ya bongo man kitma sinsa bongo I don't know tam is feel phobia kisatong mate height height ni bukasha thingno okay neng kuno jaga thana rok ke neng ready rok na ni bosok time rok na amo depend khai boro thana ya okay kete man moto bo depend khai ang bosok lenai acha mane mood tong thake te reading na yes mane mood tong ngang te reading mang mo thang mano ma ha mane ano mon mood depend khai tak suppose mane kasha tong the situation neng a jaga wo am sa time ma thanai neng ka ni mood badin ka ham do ni mood bo ka ham neng mane ade neng per mane ready to mo sung te neng thara mo a jaga wo tam khaina a point of time mo ma per kisa ka ham pa ma than actually ang kwang bar se hayin kha ang kwang bar hayin am every time gang je bu jaga phan thana nge leading I thang kung pur bukhanai samlong ja lama ro hai bukhanai khaija hai ke mesi kan sago yang acha okay do you believe in love relationship not so why so
Rhyming ka na. Tangli mo. Baksan ka kaham ko nang nugo. I don't know why. Mane ang ba just hemi but ang ba am kisa love from kisa dur tai ko. Mane kisa kuno. Actually single tomang samang thangana na. Mane Acha mane single tomang ating thong mo ko ta. Mane amam tu yung thangana brain no hamu thangana. Man kaisa comfort zone kri je mana comfort zone nang khon bayang to hana hai sing. Man love to musni hoga bhai. Ngan amani kap ni saya amma kobrok bai. Kobrok wala English bisa jago je. Okay, nini favorite song? Like chin kok boroko ba Hindi wo? Kok borok intong. Kok borok. Actually ani favorite kamang mas tong but kaisa hanga kok borok ni angje kana tok sa man mo kai. Ama Rocky mura sing bai mo rongol dine hamjang ma de hinu bono. Acha puila na Yes kha tok tak sa mo gitar tak khne kisa mo. Oh na. Amo ya man kanta. Oh my god, please anta rasa please. Kok kari hai amo kuni update ta mo. Please. Ni favorite song after all num to purma ma lyrics ro. Duita line kasha line pa mo. Gan sima le hamjang ma de hin bono. Okay, चलता है हिंदी निकल हिंदी नहीं के तो कबांग मासी तोंगो am साइला करे current favorite Russia. Okay. Duita line. Oh my god, ang maya mo. Bunya maya mo le anggan. Do anggan ning mama ning no. हम मेरा ही प्यार के. हम मेरा ही प्यार के बहुत सिंको मो. आगे नहीं ओमा अमेरिकन. हम मेरा ही प्यार के देखो ते आगे ते मालिया next. मालिया mo. Okay. Tabu khai. Jing chini last segment of hai shok pai kya. Okay. Chini last segment mane all segment ni last question actually. Mo hinke neng ang question borok neng mung na bai nei. Bong no neng one word ben describe khai dita. Oh my god. Eko do. Ready? Ready. Saizak. Cringe. Cute. Mane jota bairok ni bagai manai ro cringe no. Okay. Geda. Parmita. Miss Tai Parmita. Multi-talented. Eddie. Oh my god. Eddie complicated. Why so? एकदम late person. Late person बनो है ना. इसके late ना बनो 5 minute बीच में खाई जा बट 2 hours पनंग नहीं. इसके late. अच्छा मैं shoot दोगो बातें के भाई होता Every time late person वो. Viva. Beautiful. Arpan. Obviously multi-talented. Intelligent. Okay. Baisharmili. Hinge bo multi-talented. Dutan multi-talented hinge jeng tini ni segment jeng orang mathalai sinai jeng hinge jeng tahu jeng next segment jeng thalai nai hinge hai no hai jeng tahu se kiwi like ya jeng next segment jeng ni mung kha whisper challenge hinge jeng whisper challenge ni rules round ti sai kana ro na ang kasi song play khainai hingai sorry hingai nang headphone nang khunjo thapai toni di hingai nang jang ni bising nang kasha cheat nang choose khano di di hingai abunang no sanai hingai abunang guess khaita hingai no nang chance nai duita hingai nang dui bani chance no nang guess khaita Okay. खनाया फन खना सही है चीटिंग खाया नायगान ता सिंग टेस्ट के नायगान बोनो बख खनाया आं बर काहामदा बखनाया ता माने Dumpa. Lumo? Dumpa. Engkau? Yes. Tak ni. Tak next. Jom. Next tau mang kena. Okay.
Ting salama. Ting salama. Ting salama. Am tin was happy gitu guys. Ting salama. Ting salama. Ting salita. Utaya salah. Ting salama. Ting salama. Neng Ting salama. lampun. Bawar tadi last. Bolas Last. Ting salama. Ting salama. Ting salama. Oh, mau cheating. Yes. Mau cheating. Mau harus sama mana pores sih mau show. Mau mau romi. Mau romi. Angka dati siya nai teh siya. Angka, haben teh kayak sih kayak nih kan? Johnny Lever. John gana. Oh my. Johnny Lever. Okay. Johnny Lever. Ang still John gana. Johnny Lever. Seriously John gana itu kamu. John gana. Oh, Teka siya, sing last kali na mo ba? okay. John gana. Oh my god. All set? Yes. Choose. Last now, okay. Chila Shitra. Tal. Chila Shitra. ताल से ताल मिला Chila Shitra. ताल Chila Shitra. ताल सितरा Chila Shitra. सालक सकना Chila Shitra. Last guess. Chila Shitra. चला कहम Chila Shitra. gelas tiga nang Last guess. Chila Shitra. चला ganang lah tahu tak jangan Chila Shitra. चला सितरा Finally, last moment thangin guess khai ka but on time nang kha. Engkai jeng tabuk jin next time thalen na jeng engkai no night no joy no. Engkai jeng phai sabka chini last segment mo engkai chini audience question round. O jaga jeng bukuk chin Lipika ni bagai chin audience ro ma questions ro borok mana sungnai ba kya engkai jeng ama kaisa kai to sing mang laga bono because question onek bang jeng tam khai leka jeng jotoni questions no jeng o jaga jeng na hasilai kya non nugir mano o jaga questions kuplung engkai tini guest bo kaisa cheat pick khai baban answer enai engkai tini o question tini audience round ni je question engko ta o je round neng o bol ni khate kaisa cheat na hari neng abo je ma mane abon answer khai okay Kodhari. Don ang jamol khai. do khai So that man bujon sabai tung je mane kun injustice khaya man equal chance man joto ni question no equal chance pick man bagai. okay Let's start it. oh my god kaham phaji to kaham question phaji
ang sino question ai sikana nang nai nang question ana re ta acha mo hingke kok thaini yareng bo sungo langma khoroksa chati busana hingke tam khlaina nang saka langma khoroksa chati mane kashimen bing bo torch bearer na hingke tam khaina na ati hata bin question kind of hard work bin actually bin multiple questions tongo bin second question hingkai nini age tabuk busuk ani age sabi mo secret tabo we don't age so much I'm salaron ke income I hope amo tong khana bokroga nini village ani village tele moda acha nini boyfriend do tong no I'm single tene buru ka jana hinchu bo boyfriend is good and buru ka jana tong khone husband mang khang kita yes husband mang khang ke ka jana nini sorry nang nini life for nang bumti haisala te like man bumti husband nang first ke buang bohana respect na nijini buang bohana je borong nijini buang bohana respect ya buana ka bahage respect khane te ani ma baba na ka bahage respect khane so first among ka te baki to hard work mane kono mane chikon thun kotor thun mane bin any work no bo bakhabe khaitun hard work khaitun hata mane easily give up ta khaitun sorry would you go for love marriage sorry amudan san saka yes. Would you go for love or for money obviously love Chini next question na pick khai de okay am nashi ya halo hidang nashi the nai ne khai tong ne chin audience rock to sain mo kana mo next question kai chini takhok shibu Debbarma ni sis Lipika no sangdi butai hai chila no bishi sajak tai busuk kg hil mane busuk mane bo kg siyo busuk kg hilik sangdi tai job da hamzak business sangdi okay bin first question hingka tam sing khamo nang buti hai chala nang amo to amang asal saka mo hingkai te buti hai chala na bishi sajak amo bon kind of answer ni rika kai nang busuk kg hilik kun oh my god angke fully thanga ang tabu mia ang check khamane mia hangka jimo dongka 51 something 51 is no thing no tong mane ni ungo mane like ni ko pe na khang bi tam se komo ba body mass index yes guys the next question na halai nai lelo next question okay sabning kha okay dog ozo alpha my question to Lipika is number 1 what is her age you already answered that she don't want to answer this question actually singil khaba sanyo sinu saiman age is tamo 24 okay great she is 24 sweet 24 actually yes which village she belongs to Osaka nang choose anyone YouTube or acting career YouTube or actually mo YouTube nong khable chin mo YouTube na upload dong so mo YouTube no YouTube nong kha ngai chang next question na halane ta ko mo khai bol la ki borok mo to kha okay Renox gaming bufuru kaijak na hinchungdi Osaka next question lete bhai sare same questions my question is okay sorry mo ngai Bukhuk, it's Rosaline with heart. Okay. My question is, what does she consider for a wedding? Heavy makeup or light makeup? Light makeup. Makeup questions. Next question. Okay. Tripura Instagram Reels crew. Actually, multiple questions. Okay. Qualification. Qualification tam. BSc agree. Okay. Age to nang. Thaka. Address bo nang. Address to address hali no ko address our secret. School and college name. School mo Saka. College mo Saka. Bobu furu kajang nai. Sanya di kamu bang. Present to tamoro khlai tong bo. Present hingke ta ang e-commerce and bagi kita ready kai tong. Okay, great.
next question. Okay. Okay, more next question engkai chini takok Rakesh Debbarma ni. Okay. Bosungo nang bufro kaijang na hun almost. Oh my god. Kaijang na rok. Kayaknya musuh kantor kano. Guys, bukan je tanggang kai. Kayaknya hangat aku mau nyaitok deh. Guys, bukan je tanggang kai. Nok te cham nai sinai. Bukan je tangpai kan kai bo Beijing kanai. Ang cirai siku kunci kaya ko lai bo. Next question. Okay, mo kai Tiprasa Gyan. Bini bo hai no multiple questions. Pangkasha kasih sengai. Pori di tong ko busuk zora pori ka. Pori ya, pakai ni. Graduate pakai. Bini second question engkai permission video busuk charge khai. Amo saya. Amo control. Mana amo kisah secret. Engkai future roka tam rok kleiner rok ini wansuk tong. Obviously saya sama ni. About in future dream am terok incho. E-commerce. Okay. Te ang bini big fan and hambai. Thank you so much. Am terok kena hanga kah hai ke pas biar ni. Okay, next question. Okay. Okay. Sabuk acha. Mo engkai P Debbarma ni. Bini question engkai bin mahai no multiple questions. So multiple question masuk tombe chuno no. Oh my god. Mane kok thai kebang tal man nama sana bagi bong ni. Engkai bin first question engkai keri borok te genang borok ni bisingo different tamo. Different keri thun genang thun amo nature osi character. Neng keri panong di genang pan in character nature si hamia engkai. Kok to ting. Engkai kaham borok ke bahai hamia borok ke bahai nin mokolo. Mana nin mokolo borok kaham ke betul, te borok hamia ke betul. Borok kaham ke punya kai dong nai punya maya genang borok tai ko. Hamia Jenny sympathy empathy tonggo. Maya genang ke mau kai kamu hamia borok dah kamu. Amu kai ko double face. Bisa matam tolong cemi. Oh gundang ko. Harus sawi cemi sini jat. Okay, bin next question okay. Lukurok no logiri ke nini kuno lab gerei logiria ke nini lab hingke neng amo hai zora wo tam decision nanai. Bosum lukurok no logiri ke nini kuno lab gerei do mana neng ke pun help kai nini kuno lab gerei but ria hingke nini ria ke nini lab hingke neng amo hai zora wo tam decision nanai. Oh my god, ang busi aku. I'm so sorry, ang busi aku. Even ang busi malia mane amo ang decode kay malia bin my question no. Sorry, P Debbarma. Ingkai cheng simple question tan hala dia cheng te kai ni sek ba kai tham sek na hala ni questions. Ingkai naga te sabolaki ang te jabol khari be kana. Cheng te bisi na hala te tinta ro. Okay, lucky person is Koklam Borok. Okay. Been question engkai my favorite actress Kokborok industry ni Bishingo sister Lipika. My question Munike tangai asa buri nai thok. Oh my god. Munike joton selabo hama buri baham apa no munike ton posisi pun ni joni. Hasi munike gaman joton. But buah kaham ton di. Nggak sabut mana tahu ke buah sih terlalu dah. Amo no. Engkai. Amo no tam tak suppose. Amo hemane ozidib kan ni amo. Amo tata ni kuai rok bat. Bimal bari rok. Neng muni tong buah sih kasa amo nak cakap boleh. Engkai tak suppose. Ni asa beautiful smile ni mana buah kesara jadi mana game untuk kamu kamu. Amo kuis opposite din kamu. Neng tamu neng din kamu. Okay, next question bini. Aishri music video before releasing nai. Ishri. Actually, amo senam saya mau guns ready nya actually amo. Okay, guns ready nya na. Guys, chừng tất cả những sức na này, chừng cả sức na hai cái tính năng tất cả những sức na này nữa chừng. Belai kan questions ke bang, bono lukuro belai kan hamzang bayo, bang memang asu beri nahi toh ke bang. Kai tahu sini next question kai OJ उनको नहीं बुं कहीं ताकुक देंगे बुक देंगे शामिल लिया शिथा या बरई मैंने बिन चैनल ने बुं कहीं बोसुंगो
nung kaisa album khaimani wo busugrang man again income wala question nahi पूछने का last question tini ni और segment ni okay Hingkai tini ni chini all segment ni and all episode ni ching last question hingkai amo hingkai chini Verox ni bosungo by Lipika no sungdi bini para boro te bini favorite place bo jaga hinui te ang bono buka hamzago hinui shadi Verox hawa bono no belekan hamzago te no sungdi ro ni para amtero ni amo tanu sakana Okay. Okay, jadi norok waktu angka abiru nok tu syari bal kena di, mana previous unko kena ni itu saya tenor rewind kai. Hingkai tini ni all cina conversation bahaya man tong zaka. Actually yang nong jefran link roh ka, please interest nak thang ka mana casually hanya kok sai tengok hai jemen kok interview nama hai but alka jaga hangkai like thoda sa serious type. अब लगे हम बक्सा जा नहीं बरन फाइका नहीं बपारान नहीं ang tijar ni mana no casual mana एकदम serious ang interview nai tong ma ha na kolom tirok phai man tam sana saya ang mo saka controversy jang thana kiri thang bukha bising kaje habui so अब ang khaba khaya mana au chung bahai no chung chini ngai baksa je amo nai tong ta video je nai amo hiban sung nai apur bo excuse siri bala some cut kar mo chini je unko mane chini oje awai shoni je unko members ono sing sanai je bini all part cut khai dikni cut but abang short ri me je chini oje unko chini owner bo cut dikhano khami abo sing sia but aw jung bahai no jung tin bai o episode shoot khare sing bale tong thoka mane tai mane ekdom tam hinai jung athai feeling le je jung kuno stranger rekok sai tong hinai though we not stranger stranger ya thing no but haibo no mane ang kha khayote masa alka bol tong khang kaibo ati nung khamo because nung onek down to earth nung onek mane unko full of life nung onek mane happy person hingkai jung paithogo jung chini o shoni hoite jung bono kaisa moment jung bori nam sungnai amo hingkai chini shoni hoite ka chikon sa kaisa oh my god thank you so much ta hingkai jung tabuk se mane unko chin mo beginning ko ba hingkai ulo tisa chini budget ong khangkai hingkai jung tepo mar belekan man ang tiro se hamjong thank you chikon thun kotor thun gift is gift aw gift is gift haya duna hingkai jung tini ni all conversation chini buku Lipika be khai belekan tong thoka belekan no jung aram nangka norok bahai no norok tini ni all episode ta sa tong khang hingkai norok jung no all video wo norok kabang khai like si di kabang khai share khai de te ekdom mane norok bono follow khai de Instagram mo hingkai te bini bo YouTube channel tong no abonom no subscribe khai de hingkai norok chayo no night de mo show no dawai show ang no host and Subhajit khana mala friend nong bai te ka episode ham bai